General Frank Gorenc, novi poveljnik NATO-vih letalskih sil, se je po 18 letih vrnil v Slovenijo, državo, v kateri je bil rojen. It's always great to come back and get recurrent on my heritage. Trenutno je najvišje postavljeni slovenski general, na kar je zelo ponosen. When I got my promotion, I did a little bit of research, and there was actually a previous four-star that was Slovenian. He was in the United States Navy, but for now I am the highest ranking Slovenian American, and I'm very proud. Ja, Američani brez Slovencev očitno ne morejo. Njihova ustava je nastala pod močnim vplivom ustoličevanja karantanskih knezov. Oče Boeinga 747 je Slovenec. Zdaj je tu še Gorenc. They always say that the problem with Slovenia is that it has too much talent. And so it's good that some of them immigrate, because with all that talent in one place, the country would explode. Gorenc pa bo po mnenju načelnika generalštaba Slovenske vojske Dobrana Božiča prispeval tudi k prepoznavnosti Slovenske vojske. Najprej lahko povemo, da smo ponosni, da imamo generala 4 zvezdice na tako visokem položaju in vsekakor smo veliko bolj prepoznavni v strukturah NATO in v strukturah ameriške vojske. Kljub temu, da že od 4. leta živi v ZDA, pa je Gorenc včeraj pokazal, da je v njem še kar nekaj klenega Slovenca.